Prvo su došli po komuniste. A ja se nisam pobunio, jer nisam bio komunist. Zatim su došli po Židove. A ja se nisam pobunio, jer nisam bio Židov. Zatim su došli po sindikaliste. A ja se nisam pobunio, jer nisam bio sindikalist. Zatim su došli po katolike. A ja se nisam pobunio, jer sam bio protestant. Zatim su došli po mene. A do tada više nije bilo nikoga da se pobuni.